5. poglavlje. Sve se odigralo tako naglo i neočekivano da svima zastane dah. Tupo su zurili u ukočenu priliku na podu. Dr. Armstrong skoči i kleknu do njega. Podigao je glavu, a u očima mu se očitovalo zaprepaštenje. Obuzet strahom tiho prošapta. Bože moj, pa on je mrtav. Ostali nisu shvatili. Ne odmah. Mrtav? Mrtav. Mladi vikinški bog u naponu snage i zdravlja, pokošen u trenu. Zdravi mladi ljudi ne umiru tako, ugušeni gutljajem viskija i sode. Ne, nisu to mogli shvatiti. Dr. Armstrong zaviri u mrtvačevo lice. Pomirisa poplavljale iskrivljene usnice, zatim uze čašu iz koje je pio Anthony Marston. General MacArthur upita. Mrtav? Hoćete reći da se dečko samo tako zagrcnuo i umro? Nazovite to kako hoćete, ali sigurno je da je umro od gušenja, odgovori liječnik. Mirisao je čašu, zatim umoči prst u ostatak pića i oprezno ga samo liznu vrškom jezika. Izraz lica smjesta mu se promijeni. General MacArthur će mirno. Nikad nisam znao da čovjek može samo tako umrijeti, od napadaja kašlja. Emily Brent doda. Usred života, mi smo u smrti. Dr. Armstrong ustane i grubo odvrati. Ne, čovjek ne umire od običnog napadaja kašlja. Marstonova smrt ne bi se mogla nazvati prirodnom. Vera gotovo prošapta. Da li je bilo nešto u viskiju? Armstrong kimnu potvrdno. Da, ne mogu točno reći što. Svi su izgledi da je to jedan od cijanida. Ne osjeća se izraziti zadah cijanovodične kiseline. Vjerojatno je riječ o cijankaliju. On djeluje trenutačno. Sudac ozbiljno upita. I to je bilo u njegovoj čaši? Da. Liječnik priđe stoliću s pićem, skinu čep s boce viskija, pomirisa i malo okusi. Zatim okusi sodu. Odmahnu glavom. Oboje je u redu. Lombard upita. Znači li to da je sam stavio otrov u čašu? Armstrong potvrdi, ali s čudnim nezadovoljstvom. Čini se da je tako. Upade Blore. Samoubojstvo, je li? Lijepo, boga mi. Vera će polako. Čovjek nikada ne bi rekao da će se on ubiti. Bio je tako pun života. Tako se dobro zabavljao. Dok je večeras silazio niz padinu u onom automobilu, izgledao je... O, ne mogu to objasniti. Ali svi su znali što je mislila. Anthony Marston, pravo oličenje mladosti i muževnosti, izgledao je kao kakvo besmrtno biće. A sada je, zgrčen i skršen, ležao na podu. Dr. Armstrong upita. Da li postoji još neka mogućnost osim samoubojstva? Svi su polagano odmahnuli glavom. Vidjeli su ga kad je otišao po piće. Iz toga slijedi da je cijanid mogao dospjeti u čašu samo rukom samog Marstona. A ipak, zašto bi Anthony Marston počinio samoubojstvo? Blore reče zamišljeno. Znate, doktore, meni tu nešto nije u redu. Ne bih rekao da je Marston bio tip samoubojice. Armstrong odgovori. Slažem se. Ostalo je na tome. Što se još moglo reći? Armstrong i Lombard odnijeli su nepokretno tijelo Anthonyja Marstona u njegovu sobu i položili ga na krevet, prekrivši ga pokrivačem. Kada su se vratili u dnevnu sobu, ostali su stajali u grupi i svi su pomalo drhtali, iako noć nije bila hladna. Emily Brent prekine šutnju. Bolje da pođemo na spavanje, kasno je. Prošla je ponoć. Pametan prijedlog, pa ipak svi su oklijevali. Kao da je svatko od njih u drugome tražio ohrabrenje. Sudac prihvati. Da, moramo malo odspavati. Rogers primijeti. Nisam još raspremio sobu. Lombard će osorno. Učinite to ujutro. Armstrong se obrati Rogersu. Da li je vašoj ženi dobro? Idem pogledati, gospodine. Vrati se za nekoliko minuta. Lijepo spava, nema što. Dobro je, nemojte je uznemiravati, reče Lombard. Bez brige, gospodine, samo ću sve spremiti u sobi, ispitati da li su vrata zaključana i odmah idem na spavanje. Hodnikom je otišao u blagovaonicu. Ostali se polagano i bezvoljno uputiše stepenicama. Da je to kojim slučajem bila stara kuća s daskama koje škripe, tamnim sjenama i debelo obloženim zidovima,
Atmosfera bi bila jeziva. No ova kuća je bila posljednji krik mode. Nije bilo mračnih kutova ni skrivenih vrata, bila je preplavljena električnim svjetlom, a sve je bilo novo, svjetlo i blistavo. U kući nije bilo ničega skrivenog ili tajnovitog. Bila je posve bez atmosfere. No upravo je ta bezličnost zastrašivala. Na vrhu stepeništa poželjeli su jedan drugom laku noć. Svatko je otišao u svoju sobu i svi su, automatski, gotovo nesvjesno, zaključali vrata. U ugodnoj sobi toplih boja sudac Walgrave se svukao i spremio na spavanje. Mislio je na Edwarda Settona. Vrlo ga se dobro sjećao. Njegove kose, njegovih plavih očiju, navike da gleda čovjeka ravno u oči s nekom ugodnom neposrednošću. Upravo je to i ostavilo tako dobar dojam na porotu. Llewellyn, zastupnik optužbe, malo je zabrljao stvar. Bio je pregrub i htio je previše toga dokazati. S druge strane, Matthews, zastupnik obrane, bio je vrlo dobar. Njegovi argumenti bili su uvjerljivi, unakrsno ispitivanje gotovo ubojstveno. Postupak za ispitivanja. U loži za svjedoke bio je majstorski. A Setton je izvrsno izdržao unakrsno ispitivanje. Nije se previše uzbudio, ni razbjesnio. To je porotu impresioniralo. Matthewsu se vjerojatno činilo da je presuda još samo puka formalnost. Sudac pažljivo navije sat i stavi ga uz krevet. Točno se sjećao kako mu je bilo dok je tamo sjedio, slušajući, bilježeći, ocjenjujući sve što je čuo, sređujući do najmanjih sitnica sav dokazni materijal protiv zatvorenika. Uživao je u tom slučaju. Matthewsova završna riječ bila je fenomenalna. Llewellyn, govoreći poslije njega, nije uspio izbrisati dojam koji je ostavila obrana. A onda je došla i njegova završna riječ. Sudac Walgrave pažljivo izvadi zubnu protezu i stavi je u čašu s vodom. Mlitave usnice povukoše se u usnu šupljinu. Sada su to bila okrutna usta, okrutna i grabežljiva. Sklapajući oči, sudac se nasmiješi. Lijepo je skuhao tog Settona. Uz lako reumatično stenjanje leže u krevet i ugasi svjetlo. Dolje u blagovaonici Rogers je zapanjeno stao. Zurio je u male porculanske figure na sredini stola. Promrmlja. Čudno, mogao bih se zakleti da ih je bilo 10. General MacArthur vrpoljio se u krevetu. Nikako nije mogao zaspati. U mraku je stalno vidio lice Artura Richmonda. Volio je Artura, strašno mu je bio drag. Bilo mu je drago što se Leslie svidio. Leslie je bila tako svojeglava. Bilo je mnogo sasvim pristojnih mladića na koje bi ona samo podigla nos i proglasila ih dosadnim. Dosadan. Tek tako. No Arthur Richmond joj nije bio dosadan. Već od samog početka dobro su se slagali. Pričali bi o kazalištu, muzici, slikarstvu. Zadirkivala bi ga, zbijala s njim šale, upravo ga dražila. A on, MacArthur, bio je oduševljen mišlju kako Leslie gaji materinske osjećaje za mladića. Materinske. Kakva je bio budala da mu nije odmah sinulo kako je Richmond imao 28 prema Leslinih 29 godina. Volio je Leslie. I sada mu je bila pred očima. Njeno srcoliko lice, sive, duboke oči, tamna kovrčava kosa. Volio je Leslie i imao u nju neograničeno povjerenje. I tamo, u Francuskoj, usred čitavoga onog pakla, sjeo bi i mislio na nju, vadio njenu sliku iz unutrašnjeg džepa uniforme. A onda je otkrio sve. Sve se odigralo upravo onako kako se to zbiva u knjigama, pismo u krivoj omotnici. Pisala je obojici i stavila pismo za Richmonda u omotnicu adresiranu na svog muža. Čak je i sada, nakon toliko godina, osjećao udarac koji mu je time nanijela. Onu bol. Bože, kako je to boljelo. A čitava je stvar trajala prilično dugo. U pismu se sve jasno vidjelo. Vikendi, Richmondov posljednji dopust. Leslie i Arthur. Proklet bio taj Arthur. To prokleto nasmijano lice, taj spremni razumijem. Lažov i licemjer, kradljivac tuđe žene. Polako se taložio taj ledeni, ubilački bijes. Uspio se pretvarati kao da se ništa nije dogodilo, ništa nije pokazivao.
Pokušavao je da njegov odnos prema Richmondu ostane isti. Da li je uspio? Tako mu se bar činilo. Richmond nije ništa posumnjao. Promjene raspoloženja na frontu su bile razumljive. Čovjeku su živci stalno prenapeti. Jedino ga je mladi Armitage ponekad čudno gledao. Bio je posve mlad, ali dobrog zapažanja. Možda je Armitage i pogodio kako stvari stoje kada je došlo vrijeme. Svjesno je poslao Richmonda u smrt. Samo ga je čudo moglo spasiti. No čudo se nije dogodilo. Da, poslao je Richmonda u smrt i nije mu bilo žao. Bilo je to dosta jednostavno. Griješilo se stalno i oficiri su često bili nepotrebno slani u smrt. Vladala je opća pometnja i panika. Ljudi su poslije mogli govoriti. Star je MacArthur izgubio glavu, počinio neke kapitalne greške i poslao u smrt svoje najbolje ljude. Više od toga nisu mogli reći. Ali mladi Armitage je bio drugačiji. Čudno je gledao svog pretpostavljenog. Možda je znao da je Richmond namjerno poslan u smrt. Po završetku rata, da li je Armitage progovorio? Leslie nije ništa znala. Plakala je za svojim ljubavnikom, pretpostavljao je, no kad se on vratio u Englesku, oplakivanje je već bilo gotovo. Nikada joj nije rekao da je otkrio njenu vezu. Nastavili su živjeti zajedno, samo nekako više nije bila stvarna. A onda je, 3 ili 4 godine kasnije, oboljela od upale pluća i umrla. Bilo je to davno, ima tome 15-16 godina. Napustio je vojnu službu, nastanio se u Devonu i kupio neki mali posjed kakav je oduvijek želio. Fini susjedi, ugodan kutak. Mogao je pomalo loviti i ribariti, nedjeljom bi išao u crkvu. Ali ne onda kada bi se čitalo kako je David poslao Uriju u prve borbene redove. Nekako to nije mogao podnijeti. Osjećao bi se nelagodno. Svi su bili vrlo prijateljski raspoloženi prema njemu, to jest u početku. Kasnije je imao neugodan osjećaj da mu govore iza leđa. Nekako su ga drugačije gledali. Kao da su nešto načuli, neka lažna naklapanja. Armitage? Ako je Armitage progovorio? Poslije je počeo izbjegavati društvo i potpuno se povukao. Neugodno je osjećati da ljudi raspravljaju o vama. A sve je to bilo tako davno i sada tako bez svake svrhe. Leslie se izgubila u magli vremena kao i Arthur Richmond. Ništa od onog što se dogodilo nije više bilo važno. Ipak, život mu je bio pust. Počeo je izbjegavati čak i svoje stare ratne drugove. Ako je Armitage progovorio, oni su to sigurno znali. A sada, večeras, taj skriveni glas objelodanio je njegovu tajnu. Da li se dobro držao? Sačuvao prisutnost duha? Pokazao prave osjećaje, negodovanje i prezir, ali nikakav osjećaj krivnje, nikakvu nelagodnost. Bilo je to teško reći. Bez sumnje, nitko nije ozbiljno mogao shvatiti tu optužbu. A bila je izrečena i čitava gomila drugih besmislica, isto toliko pretjeranih. Ona šarmantna djevojka, glas ju je optužio da je utopila dijete. Idioterije. Neki luđak se razbacuje optužbama. Pa i Emily Brent, zapravo nečakinja starog Toma Brenta iz regimenta, optužiti nju za ubojstvo. I slijepac bi vidio da je to krajnje pobožna žena, jedna od onih koje mogu ići ruku pod ruku sa svećenicima. Sve je to bilo prokleto čudno. Ludo, ništa manje. I još od samog dolaska ovamo, kad li je to ono bilo? Vidi vraga, pa stigli su tek danas poslijepodne. Činilo mu se da je tu već čitavu vječnost. Mislio je da mi je znati kada ćemo se izvući odavde. Sutra, naravno, kad stigne čamac. Čudno, ali tog trena i nije baš želio otići, vratiti se na kopno, natrag u svoju malu kuću, natrag u sve nevolje i brige. Kroz otvoren prozor čuo je kako valovi udaraju o stijene, sada nešto bučnije nego u predvečerje. Vjetar je jačao. Pomisli, šum i mjesto koji mogu samo umiriti. Najbolje je na otocima to što čovjek kad jednom na njih stigne, ne može više dalje. Došao je na kraj svijeta. Odjednom je postao svjestan da ne želi napustiti otok. Vera Clayton ležala je u krevetu potpuno budna, očiju uprtih u strop. Svjetiljka na noćnom ormariću bila je upaljena. Bojala se mraka. Razmišljala je. Hugo,
Zašto večeras osjećam da se mi tako blizu? Tu negdje, na dohvat ruke. Gdje je on sada? Ne znam i nikada neću saznati. Jednostavno je otišao. Samo tako, otišao iz moga života. Nije imalo smisla da se prisiljava da ne misli na Hugh'a. Bio joj je tako blizu. Morala je misliti na njega, sjećati se. Cornwall, crne stijene, meki žuti pjesak. Gospođa Hamilton, punašna i dobročudna, i Cyril, uvijek spreman da zaplače. Vuče je za ruku. Hoću plivati do stijene, gospođice Claythorne. Zašto ne smijem plivati do stijene? Podižući pogled, vidi kako Hugo ne skida oči s nje. A onda, večeri poslije Cyrilova odlaska u krevet. Pođimo malo u šetnju, gospođice Claythorne. Dobra ideja. Šetnja do obale. Mjesečina, topli zrak Atlantika. A tada je Hugove ruke obujmiše. Volim vas, volim vas. Da li znate da vas volim, Vera? Znala je. Ili je mislila da zna. Ne mogu vas zaprositi, nemam ni prebite pare, jedva se i sam izdržavam. Čudno je to, znate, jednom sam se čitava 3 mjeseca mogao radovati da ću se obogatiti. Cyril se rodio tek 3 mjeseca nakon smrti Morrisa. Da je on bio djevojčica... da je on bio djevojčica, Hugo bi sve naslijedio. Priznao je da je pomalo razočaran. Naravno, nisam na tome gradio nikakve planove, ali ipak to je bio šok. No, što se može? Cyril je drago dijete, jako ga volim. I zaista ga je volio. Uvijek je bio spreman da se igra sa svojim malim nečakom i da ga zabavlja. U Hugovoj prirodi nije bilo zavisti. Cyril baš nije bio najboljeg zdravlja. Osjetljivo dijete bez životne snage. Jedno od onih koje možda umire prije nego što odraste. A onda... Gospođice Claythorne, zašto ne smijem plivati do stijene? Plačljivo ponavljanje već joj je išlo na živce. Predaleko je Cyril. Ali gospođice Claythorne... Vera ustane, ode do toaletnog stolića i popije 3 aspirina. Pomisli, kad bih barem imala kakvo dobro sredstvo za spavanje. Kada bih se ja odlučila na samoubojstvo, popila bih pretjeranu dozu veronala ili nešto slično, ali nikako cijanid. Strese se pri pomisli na Anthonyja Marstona i njegovo zgrčeno crveno lice. Prolazeći uz kamin, baci pogled na uokvirenu, grubo rimovanu pjesmicu. 10 malih crnaca pošlo je u krevet, jedan se ugušio i ostaje ih 9. Pomisli, ovo je grozno, baš kao mi večeras. Zašto bi Anthony Marston želio umrijeti? Ona to nije željela. Nije mogla ni zamisliti da bi poželjela umrijeti. Smrt je za druge.